Ассалому алайкум, бародарони қанданаботум, зинда ва сарбуланд бошен. ҳозир ма дар деҳаи қалъаи Гулистон дар зодгоҳам қарор дорам ва ин саҳар албаттара баъди намози бомдод омадем. хоб қуръони кириликира гирифта қадар хондем. баъди вай як илҳом омад ки давраи ҷавонӣ ба хиёлам зад ки равам тори қалъа ёда як қалъа астай, қалъаи кӯҳнатарин астай. хоб дар онҷа ки вақти ҷавон будему талабаи мактаб будем, ҳамин вақти соата мо ҳар сол мерафтем онҷа кавар меган, яъне ки бутҳои камар астай, манам хел камарҳо ҳастанд. аз ҳамонҷа мо камар мехӯрдем. яъне ки ман ҳамин ҳозир ҳолати пухтани ман ҳамин каварай. ман ҳамин каварро пухтиам. хоб мо мерафтем мехӯрдем ва як ҷавониро ёд кардем ва ин саҳар ба онҷа рафтам ва табақа гирифтам, рафтам онҷа. рафтам гуфтам ки хай аку даври қадим буд, даври пеш буд, мо камар мехӯрдем, хай як барам бинам. мерам ки тори қалъада агар бовар кинам хел духтарако писар бачаҳако дар ҳамонҷа кавар чинда истанд. ягон каструл, ягон мани коса қати каварро чинда истанд. ҳамун давраи кӯдаким ба хиёлам зад. ва дар онҷа дидам як пири солхӯрда айварашил, деҳаи варашил, урам кавар хӯрда иста. баъд вайро файрод кардам, гуфтам ки чо кезӣ? гуфт ки кавар хӯрда истам. баъд гуфтам ки дар бораи ҳамин кавар гап зан. охи ёш будем мехӯрдем ҳаминҷа. ҳозирам ҳамун ина ба чандин сол гузашт, ҳозирам ҳамин кавара хӯрда истам. саҳар қади баъди намози бомдод гуфт бародар ки ай падару бобом шунидагим ки вақте ки кавар мепаза бояд ҳар яке мо бирем як шикам кавар бихӯрем. ма чанд саҳар шин мебиём кавар мехӯрам ва оиди шифонокии кавар, оиди решаи кавар чӣ қадар маълумотҳо мумкин олимо будонанд, мисол ба сами шумо буковен меоянд. кавар яке аз гиёҳҳо бигем бутҳои шифобахши тоҷикистони азизи сарбуландай. хоб як кавара хӯрданша ба шумо камтар нишон бутам, як илҳоми кавархӯрӣ омадай. мана пухта расидай кавар, мана пухта расидай. хоб хай бихӯрем ку охи камтар нишон бутам хӯрданша. ина ҳол мегирем. бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим ба нияти шифои комил. кавара нигаҳ кун. зодгоҳамда оли бо баъзеҳо мегӯянд ки бобо заҳри тана бишава ба нойрот ба навасот навасакорам бирам саҳар қати ҳам физаратка мешава ҳам бирам кавар бихӯрам. хай ҳамеша бихӯрам. агар бовар кунед бародарони қандунаботум оли мегӯям бо ресторани бурак мегӯй. ресторани бурак мегӯй. дар ресторани бурак кавар нестай. дар талу теппаҳои тоҷикистони азизам кавар астай. албатта мо ресторани бурак ягон чи гуфта нестем. ай ресторани бурак, ай бобои раҳими ғармӣ мо ифтихора мекунем. суханҳои шираву шарбатор, факту ҳуҷату рақаму далелу муҳру печат қати оли интизор шенаворора. ай тема берун намебироем. бародарони қандунаботум тоҷикистони азизи ман чӣ қадар гиёҳои шифобахш дорад, чӣ қадар ҳама чизи шифобахша, ҳама чизи ман ҳамин ҳозир киҷора бигем. хай мано хора гирифтам ба шумо нишон додам. хора чӣ хел хӯрдем, чӣ хел таърихи гиёҳи шифобахш. ман ира шири харак меган, шири чӣ меган, мекани шир мереза, ҳами шир мереза. хулоса мо ҳозир дар бораи кавар ба шумо сухан мегӯм. бародарони қандунаботум солое ки ҳар гапе ман мегӯм, ҳар сухане мегӯм,
قسم نمیخورم خدا را شاهد میبیارم دست بالای دین میمونم با شما سخن میگم یگم دروغ یگم شیطانی یگم بعضی برادران میگن یگم شیطانی نیست فردا روز قیامت هر یک سخن مونده جواب میگیم کو کی شیطانی کرد کی چی گفت فهمیدی هر چیزی میگم همین قلب میگم فقط وجود رقم و دلیل مهر پیچت قتی میگم من همین تتسی آوازدار دوشنبه در طرف خوجنبیا تتسی آوازدار آیا شما میدونید تتسی گرمی هم گرمی میدید هم قوای برق میتید در همون تتس من سخن میگم ای همون تتس که من کار کردگی موجودم بعضی بلوگرای قندی من هرچی که میگوین شما فقط وجود رقم و دلیل مهر پیچت قتی بگیم بیهوده من نمیگم من هر یک سخن دا جواب میگم وقتی که ما داخلی تتس میشیدیم وقتی ремонт اونجا میرفت کارهای ساختمانی اونجا میره ما وارد اونجا میشیم قلاور بود اونجا یک تا خیتایی یک چند خیتایی اگه ما نمیفهمیدیم ما پروپس داشتیم میرفتیم باید چون چی میگفتم با من رفتم اونجا قلاور خانه همین که دخترکو پسر بچه‌کو سیتکات چیم زمین میبرن خیتای پولشون میتیم سیتکاشون میگیرن میبره پشت هم قلاور خانه میمونه ما گفتیم چی باشه این خیتایی چی میخریده باشن فکر میکنم میگم سنبقه میخرن قورباغه میخرن چی میخرن خیلی میگن کو با من رفتم اوستا گذاشتم مسکی ممکن نیست گذاشتم خیلی ما که بوبو که هستم من میزگار باقی من خودی لنینگراد گذاشتم شهر زبور گذاشتم رفتم سیومکا کردم کو بو خیتایی دواتانی خدمت بوبو هم خیلی بوبو اوستا که گذاشتم وای کم رفتم ببینم اگر باور کنن نکنن پلاشات که پشتی همون خیتایی رو همون کارخانه همون تتس و جای قلاورخانهش پشت شدیدم یا حیرت زده شدم این خیلی 20 متر 30 متر نه قریب 100 متر همین خیلی دراز پاهمیش یا 10 15 متر انم خیلی کاوری ناشکفته انم خیلی کاوری ناشکفته انم خیلی کاوری کپ کود بالای همون بیتون انم خیلی اسفالت انم خیلی چیندگی های همین خیلی دیدم هوشم رفت انم کاورا خیتایو الان دخترکو پسر بچه‌کو میان میفروشن نمیدونم چند پول میتین میفروشن ممکن وای سمسوال پر شو اگر برشینی برای کاوری مو خیتای حیرانای فقط برای کاوری مو برادران قندنباتم زنده و سربلند باشین فقط وجود دلیل رقم و مهر پیچت قتی به شما سخن میکنم ما یک وطن داریم که شبیه جنت هم میکنه این همیشه میخری کاور ایسه میخری مثال منم خیلی چیزای شفابخش ایسه میخری خیلی بونو کشدار میکنه مثال بودرینگ پامیدور درخت پاولونیا اصل تمامی چیز هست در ترکستان عزیزیم سربلندی من به نهایت اولی بدانیم نوارهای بسیار میکنم و چی گفتنی هستم برادران قندنباتم خب رحمتی بابای کلیم خدا رحمت کنه خدا جنت الفردوس نصیبش بگردونه صوفی پیرنظر بسیار با ما تعلیم دادگی بسیار سخنها گفتگی وقتی که یگام چی میگفتیم درباره زراعت ها درباره کشتکار درباره سال دهقانی میگو که بچم گوش کن در وقتی گلی کور یخ زدن به تور ای دهقانی بخبر ارزن بیکار صحبت ها بسیار خدا نگهبان ما و شما باشه زنده و سربلند باشه